lo tuni Kuki News in Vezose na bon chaven lim na hivin tunin jong 24 November 2025 ni in jong I gam sungova thil so hole thil dan ho hin saikit no hitin chole I gam sungova thil so za chom ahung kit nin hi chi ho jong hi mabana iti pan ilawa ahi lo le I chon dan ho hi iti khial wa hi le I gam sungu hi khang to thei ding ham ti pa hi lungel thei jap hi ngai akisata in hi ji chun tuni hin holim na hin bol kit no hitin I topic deu hi ahi le meite in Kuki len na meite hon Kuki len ahung meite ho Kuki len ahung lut gove ti hi ahi in asa point dan dewa a point ni na aga ki koi pen he ahi le chun meite in any Kuki tribe su mang go ti a tribal affair ministry in ahin sei phongi ti ho jong mo ahi in hi chi ho hi neu cha sa in he thim na divin hills na ho hin bolo hitin e ho Kuki chate hin Christian chate hi win Christian chate khat hi a hi le VANGAM ikai no ma VANGAM lut na dinga chu PENTHAH apoimo e PENTHAH lo wa hi le chun VANGAM ki lut thei lo hi ti hi crusade in na zo si wa hi iza deu ta sanin chule Christian kahi ti a tunia Christian ta san ho zo sin hi chi PENTHAH na hi inei so ke deu ta sanin Christian khat hi a VANGAM ilut no ma hi le PENTHAH ngai ai hi chi chu apoimo pen khat hi ti hi ipom dan wa hi in ahin la tunia iga seinom pen no chu hi le Christian khat hi a VANGAM ilut no ma hi le PENTHAH angai banga hi tunia hi Kuki chate khat kahi ti a gamlenam ingai lut no wa hi zong le I PENTHAH wa ngai kati no me nahi pathina I PENTHAH deu kati poi ahin la I gam inam ingai lut na wa hi I PENTHAH deu ngai e hole ho I kisim tha deu ngai a khoti lova I gam inama ikilep mo wa sumle pai du chat na a eima in chen sim nom na a gamlenam mina ikilep mo wa hi le tuni a he nam na tong the hi po viti hi ka sei do no me nei tuni a Kuki chate alina patna aniau chan ge ya het deu khat chu I gam inam ingai lut no wa hi le I PENTHAH pha no hi talo ham tuni chan ge ya gen thei ha sat na I tho na ho hi I pg ham tele I kampa wa gamlenam kangai lui ti si a hi thei ta poin hi ji chun ami takip hi I PENTHAH wa I gam inama dinga I PENTHAH wa I gam inam ingai lut naw hi I kisim tha wa ngai a khuti lawa hi le chun I gam inama ding gel do talawa pathina bo I PENTHAH wa pathin na tong kahi hiti kahi khuti kahi itiwa I gam inama dinga I PENTHAH lo wa hi le tunia Kuki chaten separate administration idel na wa ilo sap thei wa hi separate administration ilut thei ni diwa chu I gam inama dinga hi I PENTHAH angai tai ti hi thuma kai to banga iga sei hintin amasa pena hi chiwa meite news ho a hi ga vekit lehan meite ho hin asei hoi le jing jiwin aji chu phoga chaw ati naw hi chi hi lam kalang a hi lam kalanga jong hi nasata ki phinna ananeiwa sangai express man thei hi loading a hi Manipur gam sunga sangai festival kimang ponti ti a hi ki phinna ananeiwa a hi le sangai express kati sangai festival chu su hai na dinga ki phinna aneu ham ni ti a hi le sangai festival su hai mala la achu sangai festival don talowa Kuki len lang ahin zot no hita chu hichi zong hi vel zan ham khat ka sei a hitan alung tu mo hi ama hin reason anei lo ji wa aki phin na ding aji anei lo ji wa chu aji be hi la ki mo phin sanga ti a chu sangai festival hi appoint mang cha chu Kuki chate gam sunga lut na dinga Churchanpur gam sung lang hi
ahin nova kiphin na ahin neiwa buffer zone khokal na ding national highway hondo na ding to gon za chom ahin nei hi cho hi chiwa ama hon sangai festival je a kiphin ham iti ahile tu a hi achung langa a headline pa hi ga veleu chun IDPS make another attempt to go home ti so go home ati ahile chun ina cheding ti na hi cho ahile tu nia e ho kuki chate I gam sungova I in ilo ki hal ha mail hei ho gam sung zong hello koiman atau pha zong hello a onga hi ta khumo oma a hi wanga ikiba lo dan hi ama hon e hon I to pha naw e ho chu infal gam sunga I in mun ilo muno kinung la na dinga ni nung chen sa win ka kinung la dinga hi chi chu ne pi de wa hi tia ki phin khalo chu ai wanga ama ho hi tu nia e ho gam sunga lut dinga ki phin jengo ai wang e ho chu in le lo ki hal ha na ho hi e ho gam sunga koi man jong to pha lo nei te jong lo hi wanga ganung chen ding na san jong kinum kit nai lo hi chu ki dan no hi chi wa nung lu na dinga hi inam lam kai hovin pan ahin la wa agang theilam pen ni chewa nung chen taw te ti jong le agal jam hoi nom ki sado a hitam a hi lo le ipz a I kho a ki nung chen nom lo hitam tu ni chan ge a hi lam kai hon jong a ko do zo lo a hi ni chi ki ba lo na khat wa hi in a hi the ai le lung gel tha gel ki no hi tin I kho I veng ho hi nung chen lut ki lew hen wang phading in ka gelin a hin la tu ni a mei te hon e ho gam sunga hong lut no mo wa hong ki phin theiwa e ho gam sunga I in ilo ki hal ha na jong nung loading inop lo na pau hi aki hi na point khat ka he ga saileng nata san deu ham adi enati deu ham di point ati deu ham kei gel dan khat na cho hil e ho gam sunga mei te ho cheng ho hin in mun lo mun anei wa hi a in mun alo mun hi ama ho a hin a hin la tu ni a ku ki cha ten hoi lai mun a cheng zong lang a ki banga hi ti a lungel khat inei na pau hi pgm tel I in mun I lo mun hinan ti I kho hinan ti hi zong le ga kinung lo hen lang itiam khana boina ki to zong le nung le a phachom ding chu koi ham kho hau sapu bo phachom ding kho hau sapu gam kidel pi dana do a hi je a chu hausa system tu a hi a na mun ho a hi ta zong le in dal ha na mun ho hi a rule khel hui tin mi pin zong chan vo anei theina dinga hi to gon nei lew hen wang hi chi e hon zong I kho I veng ho hi nom ta inung lo thei deu hi kata san ni nei nga hin la tu a hi kho chaga hon na sata pan ke la hin lang kho le veng ga kinung lo hen lang hi zong le ni khat le hausa pu alung kim lo ting le an ahin no do thei ahi ja chu mi pi ho hin pan ala nom lo ahi dem ti pa jong hi lungel lien ta hi ti chu iga sei theu ahi in mei te hon tu a Churchanpur district langa lut ding keu hitalowa hichilang hi nasata ahin tumovin ahin la atum ke zolo phat no wa chu kok ta chan hi ahin pha wa hichi kalwal hi ahin khokal theilo phat no wa tu a hi Kangpopi district langa hi nasata ki phinna ahin nei ki novin tu jingka a video ho jong chu imu di wa hi ni chalaila hi ga veleu chu ni chi mei te hole security force ho kino to na a hi in hichiwa hi ga veleu chun kino to so jing wa hin mei te ho hin eng sana by force a hung lu dingo a hi a hung ki phin wa hi le hichi hi eimi e ho lang hon jong nasata security ho phat api win 30 minutes sunga nakinung le sa lo wa hi le keon kahin bol de wa hi ti a ahin ha no phat no wa chu security force hon hi ta hi tear gas an kap movin na hile mai te ho cho ki chat lo novin ananung jam movin again na lam zong a ki hepo wi ti chan ge zong hi kimu ahin ahung ti lo wa chu ke ho ka gam sung ka khot sunga nung chen dinga hung ka hi we
ka tho gen thei naw hi kuma sot ta in ka gen thei le jing ta ven hi ji chun ka ho ka venga nung chen dinga hung ka hi ve ti a hi na sata ngam ta a hi hung ki phinuwa play ka za chom chom hung choya se pai ho hin ana kham wa le ki hi sa ta a hi anatum zingwa hin a hin la e ho la nga hon anamu phat na wa security force ho aga ho pi wa minute som thum ka a mấy tây họ na nung no lo wa hi le ke ho kong ki pat de wa hi ti a ngaga sei wa hi le minute som thum wa lang hi hung ki no to wa hi chi zo wa chu center force ho jong hin tear gas anaka movin a hi la mấy tây ho chu si mi banga hi nung jam wa hoi lang ge ham ti jong ki don to talawa hi ana nung jam leuwi ti ho chan ge hi mu a hi in hizi a hi ka sei jinga hi kana mi te ho a hi thei chana mobilize ki bol wa khat khat ki tho to over khat khat panmun ila jing ding ngo hi email ma hon iti ta lehin hoi lai mun a hin tum ding ham ti hi het thei a hi lo ji chun in zowa thuma kai to banga jong ken sei ta in lagau si is ai pin tha ding a hi po in igam inama dinga jong hi pin tha anga in igam inama dinga jong hi pan hoi te ta ai la wa kita ta pan ila tengole koiman igam sungoi ahin lo lut thailo ding ai ti pa chu iga sei theu hin tin jan hi a in sayu si khat le auto driver khat ki boina chung changa chu mi tam pin ki vai hop dan wa hi lo le ichi dan pau adi lo pa chu anaki sein a hi le detail in sein aki he no me hi chi chu ipiti dan ham ti a hi thu do cha chom chom nin bol ji wa chu auto driver association leader lang ho hi anaki contact pi in hi chi a leader pa jong hi e ho Kuki channel family WhatsApp group ma he ana jaw kha in ki pa le jengin ama a ko na thu aki don dan dung joya cha hi le SI pa le auto driver pa hin passenger po a auto driver pa passenger po a lampi khana hunga hi le SI pa hi a duty ki chaya in lang a hung ki le na hi ki phu khadi chet hlon hi chiwa chu anaki nil sang hlon dan hi in a hung ki nil sang hlon phat na chu SI pa hin police station a hi phone a ball kit na hi che auto chu a kha ma auto driver pa hi akai hla a hi ta chu police station a hi zep kita na zep dan wa hi anu sei dana chu a hi amit na hi thisan ho jong pot leu aban la mit thli jong hi hul thei lawai ta chu long zenga phat na chu district hospital a hi admit anabol vi ti a hi in tu le tu a jong hi ki zen jing na lai a hi in a hin la SI pa jong hin zan hi ni hla langa chu phamo asa pha na chu ama jong hung ki si thim hidan a hi ta in atu abe ho to iphung chon dan dung joya chu ngai dam thum na ho a hin bolovin hi chiwa hi vo cha khat athat no vin an kong asim ovin hi ta chu ngai dam thum na ho jong an bolovin hi chi chung chang thu hi sei cham a hi tai a hin la a sen so ho aman cha le dinga chu sang som thum dangka sang som thum anapi win chule auto driver akitong khapa jong hi adam thleng to ka a hi ama hon ajen dingu wa jong hi ki phat sa na ananei win a hin la thu chai na wang aum nai po in aki tong khapa hi itiam khana hoisela damsela hospital a kona ahung pot to ka a hi thu chai na wang ki sem nai lo ding hi ti a hi thulu na ana se movin ki ho khom na ana nei win cham na ho ana sem tawi ti chu I het theini diwa in phon kin wa hi abana hi ga vekit lo hen za chat om le zengin igam sung inam sunga ZUF hon na sata a eisu boyu I thang tom na ho hi evet na hi le iti pan la ding ham ti a to gon akin hei jing laya hausa khat le gol pasal khat hi anakiman hlone ti zong hi mu a hin Kuki village chief arrest with 1 kg of opium na opium ki ti chu tua kani ho cho hin kani ho hi akia ting le khun popi ki ti akia ma sanga popi ki ti an am kya do a dam doi ni thei ho a hi lo la kham na theya hung ki sim do zo ting le khun opium ki ti a hi hita chu
ama jong hi kezi khat lang to anamat tha kit ve ti a hin hi chi to bang I to lo na diwa hi I gam sung dam thei na ding nga hi sumla pai ne le cha I hol na ho hi a phalangin holo hi ti ti a avela na ki sei na pen chu hi chi hi a hi in hi ta hi ahung ki so ting le a ho hau sa keu a hi po in a ho pum pi jong min si a bolo ho na san ge jong chu a ho hau sa a ho min je a chu a cheng ho jo si jong min si chule kuki ahung zau ta je a chu a ho si a ho hau sa pa si hi talovin a veng sung a nam sung a phung chan pi ho chan ge a hi kimin se thei a hi ni je a chu inam pi ki pal na ding bol ho hi a hi thei ai le ngau hi tin hi chu to bang hi I bol ta lo dewa hi ti hi a hi in hi chi hi gun phai bung Kuki village kiti Kampopi district sung a hi in amat pau jong hi lun khwa ho kip gen 43 years a hi in kum som li le thum a hi ta hi ta chu international news and national news si jong le Kuki chate a phalo langa I hung ki mat ti ngole min narco terrorist a in ngo na pau hi a mi ho chun a da a hin ti ji te ngole hin inam pi adinga ki palna hizi a hi in hizi chun inam sunga min se na thei inam pi ki palna thei ho I bol ta lo de wa hi ti a avela ilam kai ho in jong a phonu a hi ta in hizi chun kho hau sa hi hen kho chaga hi jong lew hen a gang ta hausat pai jeng ding hi go po tin a hi the ai le gang ta ine go bo la jeng na thei ho bol da we tin pathin ta sanu hi tin pathinin ap kham khama ki kho kha hi tin panla jing lew hen pathinin an ngol dinga koi ma cha asim am boy ti jong hi he no angai ti jong chu avela iga sei be ke no hin tin tu hin aka la aban jong na lai hin sei deu hin tin hi jong la aka la hi advertise type dewa hi e project chung changu ga sei ke no hi tin pan khom ha na ti a project ki nei hi tu chung Kuki Inpi election a jong hi KJU hon jong pan la ding I gam I nam lam kai ho jong hi kimu pi ding ho pi ding iti pan khom ding ham a hi lo le iti pan ila a khom thei diu ham ti ho project ki nei a hi in hi china chunga hi pan law hi tin khat le khat a hlom atama poi pang khom so ke hi tin ga to so hi tin hi lew hen inam sunga inato na diu ho jong hi lam jang thein tin khat si en atuma gen thei ta pu sanga chuga pu khom so lew hen jang cha khatna ipu do thei wa hi ti a chu an ki sei a hi in hi chin na dinga hi ama sa chu som gup le ko chan in sei wa hi ta in tu a hi som sagi apana som sagi la gup chan ga sei lew hen a khatna a hi amin a sei nom lo ja cho hi tai hong ki ji a hi in ama hin za khat in to in aban la khat jong hin kamin jaw sa hin ati ja a chu ngai ta hi amin ho hung ki ji lo hi in changa in to in chole ning cha kip gen in jong zali a hin to in zoni kip gen in jong sang khat a hin to in tai thul lien khan khup zo in jong zanga hin to in chole zang khongam haukip aman jong sang khat a hin to in ama hi kagang pa hi in aban le boisi haukip in jong zathum a hin to in hi a hi le hi chi gam inam pan khom ding hat ding dei na a pan hin la ho zo si chunga ama sapenin ki pa thu iga seivin inam sung igam sung hat ding le pan khom ding dei na a ama hon jong pan a hin la wa hi in I project ima ban wa I project ngo jong hung lo hling to zelin tin ama ho zala hi chi to banga pan ila theu a hi lo le igam inam pan khom theine dinga tha I zet thewa hi ti pa hi I sei I het nu wa chule tuni a hi ke ka tha apang zo hi jong leng sumla pai niau khat ka nei ho hi ka gam kana ma dingin to inge ti a ahung ki pi do na chunga pathinin phathei bo vintin sanga tam zon hin le pi ki ta hen ti jong chu ama ho dinga pathin ko ma wang I thum pi o hin tin chule tuni a hin to la a hi zoni kip gen le zang khom haukip amani hi a hin tam to pian hlon a hi in sang khat na in to hlonin amani chunga jong adi senin kipa thu avelin iga phung kin ven hi tuni chan ge ya igam inam pan khom ding la hat ding dei na a pan hin la nai lo hon jong
pan ila no mo wa hi le hi che wa hi account number IFSC code GPay number ho hong ki koi do in hi che ho a ko na hi pi the wa hi kana mi te ho koi ta bang a phone number me the lo i mo wa hi zong le hi chi video a hi scanner ahong ki coin ti chu QR code ahong ki coin hi chi QR code hi scan ball in lang hi chi wa ko na jong ki thopi na nahin ball thei jing hi ti jong chu yong ke sa hin tin koi to bang pan hin la ho zo sen a hi theya hi le screenshot hin ball win lang hi chi number a hin thot leu chun nang ho jong Kuki channel family WhatsApp group ma chun na zaw deu nang ho jong Kuki channel family member khat na hi thewa hi ti pa chu nga phone do ki no hin tin a hin to ho zo si a kit ting le update in ball ting ole namin ho jong aban bana hin ta do kit de wa hi tu hin e topic wa ananong lut kit ta lew hen KLAL hon press release in ball kit no vin hichiwa ama hon PR in ball na wa hi ahil Kuki chate idin mun ho ahi lawai le boulder dunga tu le tu a Indian government in phat lo chang lo wa boulder fencing ahin ball na chung changa hi dem na sangta a phon wa hi in ke ho chin Kuki mizo ke ho se hi international boulderin British khanglaya patna British ten kagam me mo na sim saw ahin la Indian government ahi lo le hi chi hi international boulderin in a khenta ze in tu a hi gam chom choma ka tawin ahin la tu a hi hoite ta boulder fencing nahin gen khumwa hi le ke ho dinga thilha sata hong hi ding hi u cha ahi lo le khat le khat kivil to na ho jong hi I chan ham khana gen theina ka to dewa hi in hi ji chun fencing ki ball boulder fencing ki ball ho hi ke hon ka do dalovi ke hon ka phal povi ti a chu boulder gam kaya in India Myanmar boulder dunga ho ho jong ahin min pha win hi chiwa hi iga he thei dewa neu cha ga seilo hen gangpi jang je munnom motha h munnom Haulin Pai, Lai Zang Pai, Ti Ho Hi, Kei Ho Hongen a hi in, Kei Ho Chenangen a hi in, Hitch Hoi Bouldera so ke a hin, a hin la tu a hi, fencing na ball of a hi le Kei Ho dinga, Til Ha sa, Hidding a hi, Zi chun, Kei Hon fencing ball hi, ka support po vi, Hitch Ho hi, Indian Constitution a hi la va hi le, dan pi dung zuya jong ana sa hi in international law a jong ana sa hi in hi chi dung zuya chu ke hon hi chi fencing balding hi kaphal povi ti a hi KLAL hon jong thupon a hin ball kin ve ti jong chu mo ai kin en hi tu hin Kuki Inpi in phat ma sa jong chu in a sei tawin election he hiang bunga ana ding Sadar Hills langa hi ana ding ti ho jong chu ina sei so ke wa hi tai na hin la ama hon a sei na khat no wa ana sei naw cha hi le Cornet ti a hin hi chwa hi all Kuki Cornet tribe ti a hin hi chi iga he theiding wa chu Cornet ki ti pen hi a hi le chun pau khat tho ho a hi lo le phung ki ba pi ho ti na a hi a khuti a hi le chun tu ni a Kuki Inpi Manipur General Election a hi aki got dano hi a hi le Kuki ke zaw na bo ho bo zaw thei ding a hoti lo wa hi le adang hi zaw thei lo ding dana hi ki sei dana hi mo a hin hita hi ithil bol pawang hi neucha di mo akisa in hi je a chu tu ni a hi chi topic jong hi neucha hin zaw sa wa hin hi chi ega het thei di wa chu lam kai hon jong ananga yu han lang PATHEN hoita ngai to hen lang a hi the ai le tu chung chu a bol wa hi tai na hin la ki ting jong le iti I khel theiwa iti ki got diu ham ti ho jong hi ingai to masat no ngai ti ka sei do no men aji chu tu a hi gal inei win a hi le mi zo si hi Kuki a hi nan naga nan meitei Nepali a hi lo vai le Bihari ti ho lo ti ho si hi ila do a hi le adang cheng tribal la a jong hi naga ti lo ho si hi Kuki hi vi ti hi a hin e ho si Kuki hi vi ti hi cho a hi le
tuni a hi chewa Kuki Inpi Kuki adinga Inpi a kinei Kuki adinga government form khana kinei general election a ama hon thu phon aneo hi chewa hi pau khat tho phung khat ikiba pi a hi lo le phung kiba pi ti ho hi a saving aban le ali so jong a hin ji ven ali sa a koi ho jong hi one up na serial one up na 27 chan ge hi ga velo chun ipi ham ti ho keu tabanga hi thu so a hin bol ven a hi le hi chi phamo ki sa in a hi the ai le mi pin ki dei chu a hi le Kuki Inpi lam kai ding ho hi Inpi zo se tua KZC ki form banga ho a phung tina a tribe tina leader ho se hi ki ko hen lang tribe tina leader ho hin khat khatna elect ki bol hen lang hi ho sin pan lale Kuki Inpi zong function thei ding ham ti hi mi pi dei dan a hin la Kuki Inpi election commission ho to gon dan dung zuya hi a hi le chun pau khat kibang na pau kibang ho bo a hi lo I phung ki ba pi ho bo ti tai ma hi thu ahung ki sei na hi le hi che ho hi phamo akisale jingin hi je a chu tu chunga jong hi ga belo chun ZRA ZDF ZRF hon jong ke ho Zomi group ka hi ve ke ho separate ka hi ve ke ho UPF la a jong Kuki group ma ka zaw po ve ti a sei jong hi alang khat a chu I ge lai le di hi ta chu tu a hi ho Kuki Inpi te to gon ho bang chu I vet na hi le I pi ham ti ho bo I kil hen diu wa I so pi mar ho I dal ha wa a hi lo le vai phe ho jong dal ha a nga zo ho jong I dal ha wa hi ta chu I bol wa hi le chun I thil I vai ho pau hi ke zaw na bo bo I zaw sa ding wa hi le ke zaw na ho bo bo chu Kuki adang si chu Kuki hi ta lo ding hi chi su a hi ai le chun Zomi group hon to gon anei pau hi adi a hong kilang kit ding a hi tai e ho tu ni a tribal la Manipur gam sunga cheng la a jong hi nan na ga si tribal ra ka sei he o mail he ho zaw ta lo tribal la a hi thinglang mi la a chu mi long ho ti lo si chu Kuki hi vi itiu chu la a hi le tu ni a hi election na ding pha na chu ipi bola ke jaw bo bo chu itiu hi tam hi chi jong hi ilha sap na khat noi iki gel tha wa ngai hi chi to banga to gon inei wa tu ni a Kuki Zo Council iti isimo wa Kuki Zo Council a tribe tin a hung jaw thei ta a hi le chun tribe dang ho jong chu Kuki a hi ti a ipom mo a hi le tu ni a hi Kuki Inpi hin ke jaw na lo ho chu Kuki a ipom lo ham hi chi sei che no ngai ai a khoti lo vai le tu a hi mi pi so sangam a hi ta in election jong hi I chan hung ge ding ham ti jong hi sei de hi lo ai hi ji chun a hi the ai le ilungel pau hi adi mango hi ten thil hi apha bol hi ten thil khat ikama achom sei ding I to teng le achom khat to ki ti pa hi I gam sung inam sung a ding a jong ha sap na khat ai ti chu ga sei theo hin tin tu le tu a jong hi mei te ho hin na sata proposer a bol jeng oi chu ichi proposer a bol chu ipi ham tel any Kuki tribe na any Kuki tribe hi su mang na ding hi chi remove bol do na ding a hi to gon amazing ve ti chu hi chi adi ta a chu 1956 langa hi parliament in remove ana bol hita so any Kuki tribe thei pon ti tia ana su mang ahin la Manipur lease a chu 2002 a ana ahung nung lut kit so ahung nung lut kit na ahung nung lut kit zawa ST lease a hi 2018 a chu center a request ana bol kit na wa hi le 2023 a chu na sata hi chi chung chang thu hung ha ki sei ki ta cho gama hung boi phana 2018 a atha bi a state cabinet hon approve a hin bol wang wa chu tu ni chan ge a ki phin na hi chu hi chi jong hi Kuki chate eima tribe in ngai lut be se ji wa ei ho ki pal na dinga hi chi to bang hi hung lung kha a hin mei te hon policy anago nu chu a hi le Kuki te hi ki do hen lang hele ha sa ding hi ji chun
tribe ma hian na ama hoi atuma hian na I hian do zo ting le hi ta chu Kuki hi do ding ai ti hi to gon ani jeng hi na hin la ma hon na het so keu cha hung kon do naw hi chiwa tribe recognize ho zo si jong hi masanga anaki gop khom naw chu Kuki a hi ti pa hi a het no hi a hi wanga hi chi hen na sa cha ma ho hin Kuki chate su ke na dinga divide and rule policy and a god nova hi ta chu a tribe ma hi recognize an a bol chu hi chila a chu azaw lo ho phabe pi an na lai chu phabe pi an ho chu ipi ham ti ho se hin tha do an pomu wa tha do wa na koi hi a hin la mei te hon in het naw chu hong sai itiu na e hon hong sai itiu hi a het no hi hi ta chu an het no a hi wanga ipi ham ti pa ho hi ama in hong sai itiu chu hong sai itiu ho la a hi ipi ham ti lo ho jong anaki zaw kit so a hi le to a ipi ham ti ho se hi tha da wa ki koi so ke hi za chu tribe phabe pi hin recognize anaki bol wa tha da chu anapom tho chu recognize ki bol lo wa tha do chu ipi ham te ho zo sen anapom dana na a hi le tu a hi phat ahung cha la hi le mi zo se hin ama tribe ahung ki ngai lut so ke pha na chu tha do pau ti a hi ahung ki sei pha na chu tha do ho se sen ipi ham ti hi ke ho pau a hi ti a hin ki tum la pha nu wa chu a tribe dang ho ipi ham ti tho a hi wanga aphung ki ba pi lo ho chun ahung ki it phat nu wa chu ama ho chu changzo ta lo chu hi chi ji a chu any Kuki tribe hong pot hi chi any Kuki tribe a hope theina dinga Kuki tribe in a hope theina dinga chu lamkai hon in zo khat le na ga ho tribe min khat to ana ki la win te ti a chu ana simu jong he mai the hi ni ta chu any Kuki tribe hong pot a hong pot zo ba jong hi tu a hi ivet na hi le any Kuki tribe si hi Kuki di se na kit no wa adang si hi Kuki hi talowa ki sei ki ta chu ichi inam sung nat na hi chu hi je a chu ken aphat chenga ka sei hi ama san inamu ngai lu phot no hi te inamu choi sang phot no hi te hi chi ting le chun I tribe mu inamu ahung san ting le I tribe mu chu ada acham lowa hung khang to tho ding ai hon choi sang hit jong le hen inam in choi san ting ole I tribe mu jong hung sang ding ai ti a kana sei jing khat chu a hi in tu ni a jong hi a hi theile bon tribe zo se ki sumang hen lang I bon chawa any Kuki tribe ma ki hen lang hele chun ki kit le to mai the a hi na hin la tribe ama tribe ngai lute ama phung bo ngai lute phung sut nom te hi je wa hi inam sung a hat ding banga hat theilo hi ti jong hi ngeu cha ka ga sei saw hi in hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha holim na hin nei thein ho le I gam sung thil so dan ho I het do thein diu le ei hon kagam kanam kangai lui tia I kam si wa I sei wa hi I ma cha kan dinga tapo in tu ni a hi kagam kanam kangai lui iti mong vai le I gam inama dinga jong hi PENTHAH wa ngai tu ni a separate administration gam sunga I lut na diwa hi PENTHAH wa ngai katinomen he kanam mi te ho I gam inama dinga pan la khom hi ti a to gon akinei jong la koi ma chan pan kilalo hi ki gel leu chun na ki oi lo de wei tu ni a mi an thu sa mi an hol sa ni ding go a lungel na nei jing na la ya ile ki khelin na ki khel phar hi tai Pengthah in na gam na nama dinga to khom hoi te ti na ho zo sia zawin naman na ding I ma cha ampon te PATHENin ale sanga tam zo na hin pi tho ding hi ti jong hi a chai na iga sei thewin tin tuni Kuki news hin ve a hin ngai hlo zo si na chung chi win ka ki pa in a bon cha win PATHENin phat thein na bo jing taw hen